Lucia fuying yapitu ni karwa rakwa vatvatak. Maniring si Yesu dumachina na udyam, uraratan no tawam kangay nore. Utawa miyapuannam nirako na uya-uyan na no akman siya nga tao niya matadoto. Tao akman na siya nga tawam, apya-pyara na o kapiladya mangayitbong duawa. Ta marararito kapipalanginan na no di makapatak niya tao do piraratananda. Arimanin yun, no miraratan wo kakteng nyam vavaggan yun. No si mamlyasam tunyo na pay kabubuaw raratan na. No ipipitwa miraratan dinyo do kasarawa kapang day naman chinya dinyo so. Tiyaga, ta mamlyas ko na. Tunyo pay kabubuaw raratan na dinyon. Maniring siraw ni pamnakan na ni Yesua livu-livun no chiri-chiring nam. Ipanta mo yaman so rakwa ununod naman diya matadutuan. Maniring si Yesuam, tana akman kamo so alik kaya veto no napaso kakdekdeng no nakamam. Tana tumunyirisir nga o kaywa manchino. Tukabot-bota kangay mo amlida duawa. Jabo ka dinangunutan dinyo. No simian dinyo so tawa, mapailamlam so iso, may muaw-muwa, kano mapamangamangan so kaglingam. No nimapura na do vareynam, manwa. Ipanchin nyo diyaw, lis na dito akakan mo. Jabo kakman nyo siya nga. Dinyo manchen diyaw, ali chira na o ayub mo, kapanutong mo pa niya kenso yavan ko. Si mabsoy ko ranam, uriwayakan mo. No ti karana o varay na no lamlam soyam, manwa. Isaray na no laupan na diya, jabo. Akman kamususangan. No ti kanyo payvarayin wo varay na dinyo niya matadutuam. Di kanyo mapakarwarwayan. Ta ada no riya varay no umraralay niya matadutua tao. May pangisi Yesu do Yerusalem, may atay do payawan no Samaria akano tiyadidi. So nyangay na do asa kay lidoda. Amyen so asangar na umlabyab so kulita tawa mangay sumin mo siya. Amuriwo ni pitatanak dado maray pa amlululo sa manchino. Mo Yesu panirisiringan naman ikasyasi mo payaman na yan. Machita na sira ni Yesum ipansinadirawo. Angay kamo ipachitaw kataw-taw nyo do mapatanatanang so nakamjiya matadoto. Mangay siram to da piara na sira. Maliliw na no asa kataw dirawo kanyi mapianara na no kataw-taw nam may sinaw lipa sumaray niya diya matadoto. Kapililitod na do tangayin na ni Yesua sumari niya dya. Utauran uram tao do Samaria. Maniring si Yesu do arwatawam. Daka sangarnan no yan mapyaso kataw-tawuram. Wan din siya dyawo yasasyam. Ikong unay kavayvoa ya sumari niya dya matadotua. Baka na isa dia tao. Maniring si Yesu diyam, tanakrana kangay mo na. Ta yakamano yung nga mayrangan niya matadoto. Sumo ikapyara na no kataw-taw. Amyen so tawa matsyagum do farisaya mapachichi si Yesu. Naknak mendawo ipakatenang dado
ipakaranes nano talamurungan nano tao niya matado to. Maniring si Yeswam, talamurungan na ninyo niya matado tuam, beken na to da citano matao riyan. Abo tao tawa mancino, cita pala, ta iyam dodya. Ta talamurong na niya matado tuam, iyam do ununod no tao. Maniring pa do machinanaw diyam, numaratang araro nam, tana ikikakran nyo kapakacitan nyo diyaken na maya umarap dinywam, jabo kapakacitan nyo diyaken na. Amiyan so tawa mancinya dinyo so, cita pala ta yamiyan dokwang si Yesu. Cita pala ta yamiyan do diya, dinyo ngunot sisiran. Ta araro na no yai kwa ni pamnekan na niya matadutuam, abo di makacita siya tao, ak may cicilata manire. Man mau kayan no arwa alalaw ko do, pay makarwan dadyak no tao si chay kway. No may gagchinwo ni pamnekan na niya matadutua tawam, ak man so sinasasaw dan dadanoya no kakwa. No kajina pa may kenepanam, to sirang nedso ninyakan kaparagragpit da mangay do araraw no yesdep daranadanoya do avangda. May kenepranam ni mamimin sira ni mabalinas. Wararo na no ipay sinaulikwam, akman no kapay igagan na pa ni lote. Utaw no kanunangam ni kuman sira, ni manarang sira, ni muakakaw sira, ni may pinapinan sira. Maratang araw no ikaroon na ni lote do sotoma pakasenara na niya matadutuwo apoy, akano makwata vatwa kamiminda ni maliman. Wararo no yaikwa ni pamnekan na niya matadutuwa tawam, akman sosang. Araro na no nangam, gindep do vari dawo miyan do atep no variya mangapso aprapratan. Akman sang umiendo niya kawanda. Ta disira tunguli. Naknak menyo mavakas na ni lote. Ni mapauliso matana. Kapayvalyo na atumigra nga asin. Naknakam so ipay papianano tawam. Jina may papianol. Mawakwak no varikwam. Dumper jirawo ikavyay no pagad. Kupachiring dinyam, do arap no nang do ipay sinaulikwam, urarwa katawa mitker do asaka itit keranam, asa jirawo arapan ko, asam verden ko. Urarwa ka mavakasa manurud so kanendam, asa apen ko, asam verden ko. Urarwa ka marakay do niya kawandam, asau arapen ko, asam verden ko. Pachitsinda no machinanaudya, maniring siram, mo panyiring siringan. Tuan jin mangay nakasasnadan no akman sa nga varayang. Maniring si Yesu jiram, yanan no ni mawakwaka malalamam uriwo pachiluluan dano miya sasalap.